Iqembu likaNobhutshuzwayo kuleli iKaizer Chiefs ligubha 50 eminyaka kulonyaka lasungulwa ngo1970 ePhefeni eSoweto kanti lineyinkumbi zabalandeli kusukela ngaleso sikhathi. Abalandeli abangapheli imandla bebelokhu bena leli iqembu kukuhle noma kunzima. Amakhosi ke ayayigqaja ngokuba ngesinye seyikhondla ezwenikazi iAfrika. Lana ke kuse Orlando West eSoweto la kutfolakala khona ingcenye lebitwa ngekuthi Phefeni. Kulapho ke la kwasungulwa khona licembu lelatiwa ngekuthi iKaizer Chiefs. Tihlabani lebetidlalela leli cembu ngale yaminyaka yema-70s ngito letenda kutsi balandzeli balitsandze kakhulu leli cembu. Lomunye walabo balandzeli nguGogonoyi Ngema wase Atteridgeville ePitoli. Ngaspota le team e-Super Stadium. Ngispota kam first time. Yeah, Atteridgeville bedlala neBantuli Kellys. Yayibizwa Bantuli ngoba yayivela from eBantuli before bazoyichange ukuthi kube Pretoria Kellys. Lo akangema sewabastatanyiswa seKaizer Chiefs. Uze wangithatha wangenza i-VIP yakhe. Yes. All the games. Yes. Matikiti amabili, 2 presidentials. Mtawung uthi isikhathi sekuthi badlali bakhe batakhele umlandvo. This is the 50th year. Whatever achievements you are going to achieve, if you become successful, that will be engraved in the history of this club forever. Itawuchubeka njalo imicimbi yekubungata iminyaka lengama-50 lasungulwa leli cembu lasePhefeni. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu. Leti tindzaba te-SABC eSoweto.